Et gëtt o Mandat exklusive Mandat simple, wat ass dann do eiglech den ënnerscheet, a weni solle dat deint oder dat annner man? Mandat exklusiv, dat ass Vertrag wo den Verkefer sech engagéiert just man eng Agenz zu summen zu schaffen, muss e wëssen, dats eng ganz Partie Agenzen noch nëmmen so funktionieren, dat ich nëmme man der Mandat exklusiv fir soziale Infrastrukturen zur Verfügung stellen. De Mandat simple, du kann mat méi Agenzen ënnerschreiwen, du natürlich wichtig, dat en dynamisch Kommissionune gëtt, wie zum Beispiel mat dem nämlichchte Preis operiert. Mir hunnech dann net besser en Mandat simple zu machen, du sind mi frei. D'Erfahrung weist, dass d'Agenzen die Mandat exklusiv sinn, die auf fëssen ass der zeitlich begrenzt natürlich mé an deise lee fir am Sinn vum Wandel. Den zweite Vierdeel ass dat de Verkefer de Nusprechpartner an muss man net schlichten, wann Problem zwischen verschiedene Agenzen, die da chargéiert het. En enner Vierdeel ass van enorm an engem Mammer vun der Box vun der Schommobilierschaft, dat dodurch dat mat enger Agenz exklusiv schafft, déi de Mandat partagéiert mat einer Agenzen an dann ass am gréste Reso vun Agenzen, die mir zu Lützeburg hunn, dann ass nämlich Box vun der Schommobil. Evitéiert de noch duerch wann man engem Mandat exklusiv mcht, dats den Obje Marche verbrannt gëtt, an ass no immer 10 verschiedene Plätzen mat 10 verschiedene Kommissionen steht.